Sawubona Baba Dlamini, nivukile nomndeni wakho. Siyabonga nanivuke ngomusa, ngoba ukulala yimvelo, ukuvuka it's by the grace. Sibonge umnikazi wempilo usivusile nasekuseni kwanamhlanje. Baba Dlamini, ngibe nephupho lami. Yabona iphupho elihamba nevesi or elihamba nomsebenzi kaNkulunkulu, angithandi ukulishiya emuva ukuthi vele ngingaspreada abantu bazi, kusho ukuthi olithathayo ngolithathayo, ongalifuni aliyeke. Ngibe nephupho la, ngiphupha ngiya esibhedlela, so ngisele abantu abaningi la emuva, bangisele emuva labantu. Asingakangeni nangaphakathi kwehhodo, ngathi bengiyohlola umntwana, angazi umntwana wakabani lo bengiyombheka lapha esibhedlela, and then ngihamba nezizukulu sami. Ungathi nomama mbeka khona lapho, angingakhuluma amanga. And then singakangeni emahhodini naba bantu emva kwami, but ngathi bebayohlola abaguli babo ngaphakathi. So sengiyathena lapha, ngiyaskrima, ngiyaskrima, ngitshela abantu ukuthi kusho ukuthi kufika ivoice ithi tshela abantu ukuthi uJesu uyeza. Now is the time abantu mabazilungise, bazilungisele mina, athi bazilungisele yena. Athi abantu mabazilungise, bayeke ukudlala, bayeke amajoke, mabazilungisele yena. Manje nangiloko ngikhuluma, ngiyabatshela ngithi uJesu uyeza, uJesu athi uyeza, athi ngintshele ukuthi nizilungise. Wonke umuntu ucela ukuthi azilungise, azilungisele yena. Athi ucela umuntu azilungise, manje bayajoke abanye, ngithi athi akusenamajoke, athi ijoke iphelile, kusho ukuthi ijoke ayisebenzi, akusenamajoke. Sizwe izwi lakhe ukuthi lithini, sizilungisele yena, siyeke ukudlala ensindisweni. Athi abantu abaningi kuyadlalwa ensindisweni, masiyeke ukudlala ensindisweni, simamukele kwiqiniso. Abantu bayadlala Baba Dlamini, ngoba abantu bakhethe izwe. Abantu abalifuni izulu, abantu badinga izulu, ngoba izwe lizosiceda singabantwana bakaNkulunkulu. Uthi ezwini lakhe, noma ngingazi ukuthi ikuphi le ncwadi, uthi uthanda ukuthi singasindiswa sonke. Bantwana bakaNkulunkulu, yekani ukudlala, yekani ukudlala. Nami njengokwami ngiyeke ukudlala, nami njengokwami ngiyeke ukudlala. Uthi uyeza masinyane, masizilungise, sizilungisele yena, ukuthi singayithatha serious lento, especially yakaJesu, ukuthi singayithatha kweqiniso serious, sayeke ukudlala. Angithi siyenza sithi ngoba akasiboni, ukhona osibonayo. Siyenza sithi ngoba akekho, ukhona yena. Asizimiseleni endleleni yakaNkulunkulu, masiyekeni ukudlala, ngoba la emhlabeni sizophila isikhashanyana, ukuphila kwethu kusezulwini. Ngikhuluma namakholwa akhethwe nguNkulunkulu, and futhi ngikhuluma nabantu ebasafuna uNkulunkulu. Ngikhuluma nabantu abanganandaba noNkulunkulu, ebanganandaba noJesu Kristu, ukuthi nawu umlayeza. Bantwana bakaNkulunkulu, yekani ukudlala endleleni yakaNkulunkulu. Akusenamajoke kule ndlela kaNkulunkulu. Na umkhethile, mthathe kweqiniso, mthathe kweqiniso. Na udlalayo, bona ukuthi uyodlala or usebenza kanjani. Ungadlaleli ensindisweni, ngoba kusena isikhathi sokudlala. Kudala sinikile isikhathi, and kudala abathumile abantwana bakhe
ukuthi singamzwelela kweqiniso kwamanje. Hey, ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu, nibe nelanga elimnandi. Umlayezo lo ngiliphethe namhlanje ekuseni. Inkosi ibe nani.